Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Menta uba Charles Marngar MLA but MDC kamau hati umla shu ban hlan ban kran AA ya kamar jongga constituency la jong namar ula shimti banong unong penyat ya ying darbar thau an ka KHADC. Uba Charles Marngar walada ula rung haka jeli sinshar jongka Khasi United Front Malayalam da uba penyat sing ula bu haki arteliki kendon kata kalong baka executive committee kadiban ngap ya jing penbet pun penbet sambat baka executive committee kadiban net jingo haki jaka ki bahab hablok tu yathu uba Charles Marngar habaya kran shakilat pathai khubor Labun sin ngaman ra. Dei kedon ko por ke banga sodiam. Kedon ko por ke banga sukmen. Dei bu khambun sin hi ke dei ko por ke banga sodiam. Kedon ke jing sisa. Ba la pulari na apo house. Bun sin. Kinong yalam jong house. Kebodon goram ke jong. Banwan ban jengo. Ya put usam ikinong song snong di jongi ki badan apo borda. Kendai kalong ke basmusi bahagi ni sang senam siteng dan riwai do bantu tak jingkia kalau siang keren ni kan entah ngam kedokti ngam gentho ino ngam sutana diru ban kedokti persya iya no ndrei ke jing si chai kalong ba kita ki jing kular ki balak kular ki klamur lo Jadi lor kami kanong rem bangga perkhat mendadan sopra benai kan yeso no bat kis dan don no bat kalian sensya. Hakini kin riu benai. Dan yo ban keren wala dangadan hakalen sesedep. Dan yo ban keren yo si ya. Dan yo ban keren ya ke isi. Bagai isi kare ban sim kia gini ke kampan nasu tanat menithu ipi. Pada dewan bau CM jongi ba penyai sing CM bila simti kubu chief executive member. Ila kular yang pada pok house ru ila kular ba artayo hadin bala form ke isi hadin ke session artayo hadin ke session ban lek ban jengo adalah dehi ya kinom song sno pada yo put usam jong ka blok tu ko jong tak de ke masuk teman yang next camp yang kermen camp bagi tagi jengkular hakani ke sim ke pemeta ke bangadon lang hagurulik yang makin urung jadi kita kadau ba kadau san ke bapulong yang bangandan bat kani keruling hagni ke kenti ke mata walar ke stang keliat banairu namar ngadon ke jingsko bayo ba ladang asok thai kum MDC ladawan ga new amendment lese kim sha shu ga dual pus lese ngamla shu ban ni kontes MDC ngan haban ne tangke MLA ke jonga yo ba ka pensanut ya hag jinglok MDC jonga ke khamla ban le kene ke kubor ke basai Banga airu gini kubar sekipai bah nom sok senong jaka konsumsi. Kibala yo I yang abon sen. Banga dan apreng kijing side perbo. Dan tak kaput kijong. Jadi alor kita kena orang ke pelong yang banga dan hakani ke kini ke alliance ke batumai hangni apo council otomatis council. Lalu regional committee hoynya dewe ni gimana macam regional committee ke besar tu ajib batum ya. Jika kita lakukan menikmati kandil teri, kita postpone no, kita awam latihan. Dia menin kesini ngelayo kejutip, now chairman jangan ni regional committee, deputy chairman minister iba presiden tensau. Hakabai la pentit yang itu kat jangan regional committee, bah regional committee kan long haka apply teri, But kumbuai ni kita kat jangan regional committee, ngalakran dekat masyai, bah ngate dalam kum dah normal ngandan berupai bah kesur ke jong upai bah kita kena kesur ke jong kabangan lah kerja bat kumbang lain na do pasda bangin ang kaya bangin do ya ke kendo siap ke jong kita kena kestan bat kestan jong traditional head kesenjong jong kirang basno kabangi celang jong ke border area ke jong kita kedistan ke jong ngamla bat kelan atau ka bakti kongres jong pi panjang sai ne na ki MDC abai de bat ni ka rai jong pi ban kersan ya ka MPP isi kata kadai pak koi ke benda ke kamjing jengi mo
Tadi dah kau ikut bentar kami yang kejong cokap parti kejong. Hai, kami yang kejong itu ni hari banyak banyak. Kupa kami berikut, ni hari banyak syong. Kami gigi pagi apa kelihi gikun, men gi para gi apa ni kelihi, ladang ilek ikan penuh kam. Kan sedang baik kejing ikan tu, kan sedang baik kejing satu banyak keren. Macam saya suka kelihi way, PVD way nak pergi MDC. Ni don lang kerja kesan ni melong syuk ban tempau, ya ke ega bangilong personal kerja semua kerja. Kamu kalau mana? Lagi ladang idon cipawat cipara, ladang kendai pun, kila menjur, ya keno kekam. Uway na pada cipara, ulah ban semua ban pesat, ulah ban keren, ya tak keno rem kepaudan. Tingin sampai pada, kadang kalau pala pangan komen sih kata, nama bah ke executive committee kampat long hadu mentah, ngidang mentah kesengi dan deputy deputy chairman, ngidang don dong CM, dengan terakhir kadang kalau ingat sekali kami. Condition ketika tindai kita sebut ki AKA bangi hapan pen berkini kumpulan council ting kadang kejeng slow rem halade amde tang baro ki member juga council juga ni kaya kemudian baro idan hane kalong banyanda ika kendong sia ya geriti ke dusto customary law jong ke district council ke Dengan next kamba, kejengdan lang jongi mentang kenti, kejengdan lang di senior member, kibala experience, kami bat PNC, kami jong bat Roni, kila ban ajimu dia ke estate committee, bat hangi, batrai kenti kalat ke kebu ini, bangila banon rai di jengkanda, kita ngi bau ini, balai bapi telang bagi PT ini, ndai ke district council, bat ke state government, ke IPR, ni telang ni district council. Tang parang mengimu, itu sekonsel kedai upeli kandau kesiap, ikerti gitu. Dari kumalaya keren lagi perlu sekumat, bang deh kestik ini dan kalian bersyarat. Kita kalau bersyarat kita, don tak boleh pak.